Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin yatangaje ko abantu batandatu mu Rwanda bamaze guhitanwa n'icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa n'agakoko ka Marburg mu gihe hari abandi 20 bamaze kucyandura. Muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na batandatu imaze guhitana. Kuri uyu wa 28 Nzeri 2024 Minisitiri Nsanzimana yagize ati mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Tumaze kubarura abantu 20 barwaye ndetse hari na batandatu imaze guhitana. Yasobanuye ko umubare munini w'abarwaye iyi ndwara nabo yishe wiganjemo abakora kwa muganga cyane cyane ahavurirwa indembe. Umubare munini w'abayirwaye nabo yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga cyane cyane ahavurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Amenyesha abanyarwanda ko Minisiteri y'Ubuzima iri gukorana n'izindi nzego za leta n'abafatanyabikorwa bayo biri gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi n'abapfuye. Kuri uyu wa 27 Nzeri 2024 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko iyi ndwara yabonetse mu Rwanda. Isobanura ko hatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane inkomoko y'iyi ndwara harashyirweho ingamba zo kuyikumira. Iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'andi matembabuzi y'uyirwaye. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko idakwirakwira binyuze mu mwuka. Ibimenyetso byayo birimo kuribwa umutwe bikabije, umuriro mwinshi, kuruka, kuribwa mu mitsi, gucibwamo no kuribwa mu nda. Ibimenyetso biranga iyi ndwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo n'ibindi. Uburyo bwo kuyirinda ni ugukaza ingamba z'isuku no kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara.